Sanibonani ma-South Africa. Ngimiro kaSibiya. Niyangibona nje ngisetrakini ngilala khona lana. Tingubo tami nemajakhethi yami lawa. Ngilala etrakini ngisephakathi kwetruck njengoba ningibona. Story sami sikanje. Ngiye ngasigna i-contract, it's a lease agreement. Ngirentisha i-bottle stall. Rentisa i-bottle stall. Ngisehla ngiyabona nayi i-lease agreement lengiphethe nayi isayiniwe nangemnikati uyisayinile. Nayi i-lease agreement isayiniwe. Umnikati uyisayinile, siyendile yonke into. Nginama qualification wonke yale lease agreement. Nginema business nasi certificate lana. Nema document ye business. Nasi certificate sanikhiphela sona. Nasi certificate. Nasi certificate se business yami. Ya yonke into i-right. Lana njengoba ningibona nisandla lesilimele nasi. Sandla lesilimele ngishayiwe lana ngema-Ethiopian. Sanikhomba kahle nasi. Nasi sandla silimele siphukile. Shaywe ngalo sihlanu bangilo deliver stoko lana. Sephambi kwe-bottle stall niyayibona nayi. Ngawungena naphakathi nginikhombe yona. Ngiyayibona ibhaliwe lapha i-bottle stall. Kuthi Rietfontein Drank Winkel. Ngisendleleni nyalo leya ngasephakathi. Ngicela ningivulele. Ngithi ngivuleleni. Awungivulele nani ngiva. Ngiyangena la phakathi. Ngiyakubona ukuthi kunjani. France ngilayithele nganeni. Layitha la. Khanyisa ngefoni nje. Ya nasi isitoko sami nasi. Ngisadonendela futhi lenye i-video ngoba ngathi seyaphela lena mara niyasibona isitoko. Nasi isitoko lesikhona. Samsung lesitoko lesila. Ngilayithele ngala. Nasi isitoko lesikhona niyasibona. Isitoko sami lesi. Sonke lesi isitoko sami. Le ndlu yonke ligcwele so. Isitoko sami. Yakhishwa la kulendzawo lena. Kungeniswe emakwere lapha phakathi. And lesi ngilonikhomba sona nyalo isitoko sabo labantu. Uyabona ama-fridge awana lutho. Uyabona ama-fridge empty. Uyabona. Sitokonyana lesikhona salamakwere la. Phakathi niyabona ama-fridge awana lutho. Mawiskinyana la kakhona lawa. Ngiphakathi kwe-bottle stall lana. Ayina lutho i-empty bottle stall. Ubona nje ukuthi kunjani isitokonyana sabo lesikhona. So
ngingasasho ukuthi i-witness yami leni ibonayo nginikhomba ngaphakathi kwebhottle store kuthi ngiphakathi lawa ama-empty lawa wanalutho lawa lokwama-empty emabhiya lokwa akunalutho lokwa sengiyakhishwa laphakathi mina fakwa amakwerekwere laphakathi ngiyaphuma la nganamaphepha mina ngine-agreement i-lace agreement abanayo ngisho nemaphepha yabo straight banalutho ningadiva nje netingoma tabo yabo ningadiva nje netingoma tabo yabo so ngifuna konke lokho nje bese niyangidlulisa yeva khona laphakathi sengiyaphuma ngaphandle phumela ngaphandle basithi bami niyangibona ngaphandle la ngilala khona makwerekwere lele phakathi mina ngiyabuyela futhi elorini yami into lengiyenda ukuthi ngilele la ngaphandle elorini ngifuna ukugada ukuthi ngibali longenako ngibali lophumako indoda yami ti-saved ngilele la ebaleni mina elorini ngisephambi kwesitolo sineminyango leyi-2 le-bottle store ineminyango leyi-2 phushiwe ngilamakwerekwere mnikati wendzawo akasho lutho thulile mnikati wendzawo limele ngiphukile isandla mnikati wendzawo sakathathile isayidi akakwati ukuyilamula mina ngiyakhishwa ene ngimbhadalele i-credit yakhe lebekanaso isikoloto sakhe sase-Orange River semawayini bese ngakwati ukuthenga i-Orange River iwayini nyalo sesiyakwati ngoba ngivulile ngibhadalile i-lease agreement nayo this is a lease agreement ngiyibona nayi i-clear la ituli ibhalwe Gert Maton laphansi ibhalwe Mary Anna Katiso sibonga lengenzele kuso leso but ngokudalwa ngokasibiya lo ngifuna kwatisa mphakathi kona ukuthi yonke lendzawo yase South Africa inebugebengu asithandzane sithine sima South Africa kuthandzwa amakwerekwere yonke indzawo ngoba anemali danko.